Ya, ai le faia se talo ku ya na sina malosi mo tatou ni aso. Ole autu le aso le tu saima le tu sai ta waso le Falease'ela. Awani ta fia no le mau. Ono le mata. E awale ta fia no mau no fefe. Yo le aso. Tatou tangata o whako tua na liu matu tua i Yesu Kristo. Tatou ngaluenga fo. Ngaluenga le lei le o ngaluenga le. Ngaluenga le lei. Te longo tatou i oi. O le mori mau i to sili leo na leo tele le tatou mola. Le leo na lei le yaso. Ya ue umana tongi maa le whako i moi. Te longo na e yare tau mea whawhewhi. O whe maua isi tu. Ya awai sosoani mai. Ya e pe mwhai hono pa sia nei tau sama. Yo mea whapena. Tau fo i enu mori mau. Ya pe tae o nei aso. Ya mori atu whawhai tere e umana tongi maa le sao. I leo ngā hui le tu watu tatou taita na o fol. Ai le e mga luenga e whaatino ai le mori mau. Ya pe o na le aso ya pe o tusi. Man tatou whai o sunga luenga le tatou whapeani le o tatou lau o auna le au ngā o spamanatu nā mo tatou le aso o na wafu mai le tō ia au ngā tatou mai le au haru tatou na wafu tatou ia o lai wawe le whata mai ia me tua ro ia o lai au saunia se talo kapu tatou i whanga talo ia tuola mātou maa lava o le atua le rofa fua, le atua te au mai le malosi ia te mātou oi na whaia mea o malapa le lila o langi o lapa le tangata i mātou whawhkai ro rokono wanga le leili mita e au mātou poto mai o no nisi o whaamoi whawhtai tele ro mātou tamau le isi mea mātou te mwhaia pe ana le au waini mana o le ngang pai musuia i mātou whai ono whatamuina le nifa mo moi tāua o si mātou nei i atumu whawhtai tere ro mātou tamā tā leni māma wha e meisi o le mawhau leo o e fua ina i e na tongi maa le nifa mo moi leo o te i tau lau wha mo moi whawhtai tere ro lofa mo wanga le whawhtai si o mātou le atumu o Samoa mātou wala wha mai i file mu mātou mata mo whakolongo tele o atunu ala whai tau o mawhawesi a inga o i lava le lea atunu o i manatu mai eina mātou tu whawhai tele lo mātou te whawhtai le ngāma pa ia tatou waina mātou i so o se mea mātou te whai whatonu kalau i o mātou mako i whau leo i ei ni aso whawhtai tele lo mātou sisiri lo mātou whawhtai o tau langa ni sau niero o pere Suesuega nei e toi mawai mātou le whaoratanga ki o nei sau ni mātou talo lo mātou tuma sila fio mātou lau o tangata e si mana sala ni tai tai o ro mālo e miso i mātou uma le o mai mole lo mātou o tu ma lelo fina ngalo si e whaamaina i mātou le toto pa i o Yesu Kristo na ma liu whaalawa au ni mo Samatau o mātou talo lo mātou maa Filifilia nei aso mo mātou whamamoi mātou talo ia lopa ia whatasi mai oi mea uma mātou te whai e mali ai mea te whai whamamoenga fwoi o le nei aso o mātou talo ia au ngā e iaisi au ngā mātou ia aua lava le tau atina ino o roga tunu lofa mai le tu o mātou tata pa malo ia whapenao na iairu wanga lingua le malosi le tini siri le whalenga whai ai mea uma maleami e tonu te o le whina ngā iai mātou uma fo i nei aso whamamole e whamamia mai staimi o mātou toe tā api o le atu i lau whanga whamamole i ai whalao ala uma le alamia talo lelo mātou tua e alatu so pele sukuiso le mātou limo le mātou whao amen. Dia ele nganga whaatai moriatu na sunga le whaila mo whamau na sunga ke mai e whasi
e tusai fo mo to sa mo lia e sua le lo fo ma le le tua e le ngate le sa família mai tusai ma tu família ni aso maturea família tele tua e la sunga failau e fa tu impea la utu wa dengan luang to sosoan ya oma le tua fata faita longa pe ona tatua ma ona ta le ya na to le va ma ta te Polokalame por sanonga autu as longa minister es sunga la uli manitua le te Polataivao fosi wa la va ia ma malo ta tu tundu wa pon to neta yao na fa lo fa tai Tal fatu i le Paruta Wea o le paia o Samoa poto i le nei fo i tai au nuia i lau sunga i le tai o Saulinga a mei se le paia maurunga o tātou maro whanaunia i kuna ki koa na whionga i le ai kumsina i maro Australia o Robinson a mei se fo i roso a tau maro New Zealand sungai tai konsina asui o tātou mafuta me yaso. Le paia mawarunga o le tātou mafutanga i ona tulanga kalupe, e fio o whionga i minister, o whionga i minister o tālonga, a ese i minister o lamo, e se auto o whionga i sunga maru o pārene. O le fo Yesu sunga i whawhenga tau langi, o tātou mafuta me yaso le paia mawarunga ya Samoa poto Itumalo e ono o tātou mafuta me yaso. E mai se tātou komiti fofotua ato amataina whaira. E pa ia maru o Samoa wa poto mai. Ona o le Falease'ela lo atu ani tanga vema whato amataina whaira. E mai se Suesuega Faasaienisi. E tātou mafuta me taiao ona se whamoe wa lewa maloma. Le van whalangi la taupule whamoe le tātou te atu i manu whalafua loa whaina i e tātou ama ma me tō. O pa ia lava ia o nā whanua nei ia e whapai ma whātu lou o leo ua vai sausau o sunga te tai o Saulinga mai pere atua e whaina tō manga o wa anu waina na kule ia o a tātou me whai i wale. Nei tai au tātou poto i nā whanua nei o tua o Tapua'i e mei se malai whono i tua iai i whota mona nafa e nani whono i tua i atu whai ono mo ni a manu ni a mani tai o ta mapua tua whoi o sinave mo muto tua iai pai a whaatolu sa lualasi i a tai nane arosina me le lepa o leo o marutau e ai le paia mauruma le yaso o no tātou whamoe. Tai au whapelei e toi mane tunatu ai ai montari nei. Montari nei se tasi o monta sa tāusanga e maro e oni tui e lalo. Ono nei ma tō e manava e whima tō ali i ato whilau e ti asana. Sa whaimano fuanga o le sa se e pari ia ki te o sola maso wala. Leo tuina mai le malo le tātou tanga rema o Suesuega Faasaienisi ia atonu i ai lava songa o nā mo limana. Leo tātou mo lima wina le aso lei ua tātou poto mai i fo. Ono le whātaunu wina lava o le nei Polokalame tāua. Pero leo whai mawhonga tālu moli le whionga minister o lango o ngā mai awa whimono tito. Nei tanga luenga e le whionga le pule le afiso le me o le kuasili na o tātou staff o le whionga ia siuseu le wati o le pule o tanga luenga pato anga whainga whaiba e moni e lenga anga whaakai mo mua i tātou paanga o Australia me New Zealand o la tau nei na tali mai e ala i le whaatupeina o le nei whamoe ma nei whamoe le i vengo fiero mi tātou nana
Nga sa tatou le roa po fe tatou te amata. A tatou sa ili o tūlanga mawhitia o e rau whai whātau ngā tēni nei o tele manu whalafua. O lato o so whai e tatou me tō. I tatou toe nauna watu e toe lalanga le bao. E mo tatou wa mai e toe sa ili tonga whiti. E ta pena ai me nei o tau whio o whaleanga. Ma le aina o tatou me tō i vai mai se umalanga po o a lava. Mai lava I fua whala waina whala o tamu whamata eo I tatou me tō talo wha I fi popo popo me una. O tatou pa ai ma nā tō te mori mawina. O me tua te lere a fianga mo Samoa ni vai teni ona ua tu tala loa. E le tu sia se lima I se Itumalo. Ai peia o tatou whatamana I mere me o tu tala loa Pua'a. E a matulanga o atu e mapolu. Na sofanua o atu ai mamoa. Sino nei mea uma. E me tua te lelo na fianga mo tatou. E tai sa ili pēr tanga runga ne ngata I mwhai. Ai maual fafo. Wa ngai e tau sa ili e tatou tulanga masani. O tatou ue whai tatou au tutuli tatou masani. Mai na matua ia ngai ia tanga runga na mata mai sa wai. Mai le whaangaro inai, le tautua, le soifua ona, le whiunga ea le ota pepe. Ua whai langi fōlonga I le whai aso te nei. O ia na, o se tasi na o tamari I masui. O le au whai whātoa ma umai sa la whai, na si I mai le lima. E o mai mana lafu, mai le malana whanau, ma le nuku atoa ngātai vai ngā utawai. E o mai e tau whai whai fōle. A mata mai whaasare e amatasi o le lima whaasora ngā ngai ma ngā ngai. Na matua I sawa bali a rao. Ma awe le lafu tai whau e tau whai sa ili pē wha mata. O I e mau ai fō. Sa tau whai. Pei tai, mo ese aso na. Ese aso nei. Pei tā ngā rengo. Filifilia wao sa. Tele foi ia whaafita uli sa whea mai, tele manu mamate, tele mai le mamate, ma ua tau wau e nā whia ai, manisi o tātou sa tau whaia wha mani oi nei. E tā ere mate nā wha mani oi. O le whionga ia pari, Hanson Monalo, sa le ronga, o se tasi, o koutu toa o komiti, a whātu anga, la whai whātu anga I sa wai. O ia le ngā mōna, no o mai I tāna rengo whaari. Iai le me to tia whau le o maua mai Amerika. Mā lai lato ke whaafisota ia le company. Company le nā le la o wai whafo mo tato. Mā sota inga le nā, ia o mafu ai tai au nei. Nā mai ia mai le e rua e le ono masina tatuai. Tasi sa whatulanga sa wai, tasi sa tau whatulanga I nei. Kei mata I tūmu tilo po lare papa ai, pe wha mata, o le tani le o tātou fō. Kei tai o demonstration tūma ina whai, na mauti no ai. Ia o tani la le o tātou. E rei whai ngō fiero na whapi ina, e rei whai ngō fiero na operate ina, e rei whai ngō fie fō I le amatanga le ngō te roa le utui ngā o wai mai leile. O le whatua o mai Samoa. O le mai lei a lava non sa. E le pe mai lei ko ia tātou na edi al uwa tu wai popo rungo ako wako kofu kou. O le tui ngā mai lei se I ko ia tātou e toso le mai amar kasi al pua e koko wai. O le mai leile. O le lafu wak. Ana o tō ai nisi o whātara tanu anga I rumor sāpu, o tō titilo mai, tasi aku e ngā se furu mo tupu. Alu kuma le lafu mo toro a ima mea uma. Mai, o le tari le nā matua I mautino ai, o le tanga luenga SROS, o le tanga luenga o whātu anga, ia o le tari le matatou. Ia, ele se mea whai mo fie le amata o na whātu lai, le ngā luenga le anga sa asa ai le tanga luenga. A mata atu sa tu tea, a lauri, pa sa le anga, tau le ngā mai ma ngā ngaifo.
o inana amataina whaasolo le tatou whateitaina lea. Ma o mauti noai o te tau loa ni tatou kitilo i le awala whaatuku te rina i tau. E lo whau tō whaafonga i tono le maota, e a lea la mai le sui o le whangon Falease'ela, na mai koe le mtua la. Whamare leo leo whapapasoro, kai soro whangaisi mea, e ma te ape a meiso swaina tatou oe. Tate taina oso seos whaina whapena, e ape a meisi tatou helikopter. Tau tō mwhiti ali kiri e ino manu. Ui o lea, tatou poto i le so no le lofa tūlai o le malo Australia, e pio atu le pio Mary Robertson, ia ma le malo New Zealand, o la taune, o lea o la tō whatupeina a tatou mailei mumua. E lua sifuru ma le lua, mailei o lea wa ma ea o na whaindoa, e tau mai uma, e le i o ia yuni. A lea o mua mailei e sifuru ma le lua. O lea o manatu, e le tau fi mi o tau no tatou whangasoro. O lea o whai Filifilia, o lea poi safa leo tono parmenei, o lea whaasolo e ono ia tumuane, ia ono ia salafai. O le whaamoemoe ia amata Itumalo Filifilia, lea o lautongia e amatai tatou ngalbenga. O na whaasolo a lea se sopo lei maoko ia Upolu atoa, ia masalafai atoa. O Itumalo la nei o tatou Filifilia, fatasi, e amata e tatou whamoemoe nei. O Falelatai Samatau, o Safata Safata Sisifo, o Anoamaa Sasa'e ma Anoamaa Sisifo, Siumu, Falealili Falealili Sisifo, ia malifanga Falease'ela. O Itumalo nei e ono, ua manatu le tatou Polokalame. O le aso, e tau te awhio mai ai, e tatou te whenoi ma watu le Polokalame a le Ofisa, o le SROS ma le Ofisa o Fatua'i. O na Polokalame lo leo le aso, e awhio atu ai, le ia man mamalu, o tau whenoi koe pule ma tau komiti i whaavae, o se komiti ale nu. E o atu tatou Ofisa, e whapipi alo ia mai nei no forma. O tau Filifilia a mata. A whapeo Falelatai Samatau, Filifilia le whiunga ni whai pule. O whea amatai. Pule mai, lau whiunga po o whea me te loa o lea, e te tele ai whawhitawi. E tatou amatai le na. E sila whia umai o tau o whiunga ni whai pule o Itumalo. Le mea nai tu ngā ai whawhitau. O mafo angarina o wala au atu ai tō te awhio mai, langa e siri atu, le sira whia o tau. Sui o Itumalo le nei le so, le mea e tauna a mata ai le Polokalame. O na whaso solo a lava lea, se i dona lava e umare le Itumalo. A ma ea le Itumalo, e na toi siti mai po le si Itumalo. E whaso solo ai lava se i a opo lei Upolu le tatou Tapua'i le fai nei, le tatou ono le la a mata i tūmua. E ma le ono le la a mata i salafai. O le se furu, o lo tāsanga i lalo o Polokalame le FEO. Mai ei whamoemoe tau mai le uma le aforma o tāsanga nei a iuni. A whapea fo i tau nuu mai i se te ngivawe le se furu lea. E anu whaaru fo i lalo Polokalame tuku fo i nei le silima i nei tūmua. A vere silima i Upolu, o na whaasolo ai lapa le Itumalo i o whaavava mai. O le manatu au tu o le matanga lenga ma le tatou plan le fai. Ia aua ne isa whanua e whese tai ai, ia manu whaalafuani. Wai tau te Silifia, o mea ola fo i whai rato mako whau. Aku e atu I ai ngā sori toa maoto, isi Itumalo. Ai a whai tatou te pu e whaatasi te metasi. Ia ona le pina rena le roko whea mea la anga ia maua e roa tatou wai fo. O maua uma le whaititia o tatou tungama mea le whai. A le ngangama le whamoemoe ni aso ia o le wala watu ina i o tō Silifia.
E pa ia man mamalu au tō fio mai ni whai pule, mi stau rau tō lia laso ni, mana mia tō lama rau sua makas. Lama leo atu wale mitanga lema, e atu I whate tak. O kusa ia ta tia, o tasi mai lei tasi kusa. A lau wha pira ro, a umar tato mafkanga ni tato wola tō sisila. I le mea lau tula en mai ripua, e wha pe lau na fōringa ni me tua ni me tō te whina nalo ai. Mana mai lei, e le se mai lei nana umatia I roa, e lua vai aso, e toru vai aso. O te tau le mai lei ni whakata lata pua. O le tūlanga rari tiutia, ale fono wha, vai man whai puli. E whasino atu e mtanga, e ngani mea o tōru whai. Le tō a mai paua me tō te anga e o le bengo me ai tonga mai lei. Wal mai lei e le whapete tau roa maua loa, e le ai. Fa solo ina io mai qua lo ta lo I ma ore ngata ma uta lo to pitolo ono mai le tau mai o le saso ai mai to yo o le saso ai mai to yo se o la mai das o tato lo le atu da lo ngeti o le tenia u fale da so nguki da ele mi se mette il pente sa pa ma sa uta mate fo ia pe mate e se fa ma mi no le u fa mtala tua ina o vai tino a voi tot sisila nei na batua ia tai mo tato Facebook na matua I mauti no aina ia o wala la le tato te o ai ni Tapua'i me nei no winga e te tau na ia na la sua ai fai pule malan komiti fa pai I le sosoani tanga pa uale me mato te popo ai tau no e ave to tonu te tau lamba ona tu le tau mai nei so so ia tu po ai o tu tonu ai a olo le aso e fata la fata tia e ona ye no tu la mo wato to ma mo e lo o mai dai foi nei bi sa tau ye foi lo ia pe fa mai mo itana min sta wato e ma cameras e camera o camera lai e mai e monitor da tu tana ona ia mai dei o le wa mai e po ai la po e no le lei fo dal fo tua ma so ta sa o tua ntanga ben no ia ti o le fai pu o le fa per me le o I lo mai le ina I lo tino ai ta to lo ton wala so fa para sier geti ia la so con na no tino no tua bo o le le fa o manatu e me ta to tu lo lava e fa tu lima ia pe ta to ti fai me paghe pe ta to ti fai me ma sal la mo ula mona le leo per maftia la fatana ma tanto metto ona o ta aloa te le tato e le fiamma motato ma nato si fia o le si la sanga I tu atu o le mau o qua e o le awala e fatama ia I qua ai o tono le netile o wa tenia para ser ngeti entonces si la lole le langa la fune weto e pa wala e lalo kia ole apena ma le fo e fai so ta inga tengi ne mantanga le no leo e to ga aver tal sanga tanga le na ina ia ma fai o fa vai seneina ni apena le ia tanga le no a wala to ina ta ni e pe no to si fia e le fai se upu fa pe ta me pu malafu al tenia le nau mai ta to fam wow matu ai fana le e ta to mama e soli tu la fonos a vola de bea foi mais e ale la tu le su vai pato ala ko la voi mo lan ko ai pingi mo manga risa me vai o risa me sale oi o te talo tu foi pa ia ma ma la foi pato ama ta to voi fa ma o si tu la fonos Winga, ai manau I sama anosi ta sanga le tu la fono vai le le la sene kui Faia oma e te loa hendo ma ia loa mata Faia e te tau ai ona fatu la I le awala mai le fa pe aparashi mai le te to le pu ai e le fai o le wa sotai le ofena benga antanga benga fa to amo fai na fai ia mantanga benga SROS e tauna ia I tato benga fa la roi me tonu pa ne o ta ua tu langa le ina ia no fouta ia I o to tio mai
ia ni fai pule, te lo foi o nai tofu o tau ma au penga laisenina. O tau lau, whao ngā ifo mea nā e tatu whao me mui le. Whao a leo le tu leo te tau sanga tuai ma minister lau. Ai le tu lau o tatu ngā rua vatasi. I le wha mea ai ino o tatu mai le. Le pui puina, ia mare au manga e o ifo e sosoani o tatu tanga rena. Le tatalo atu. A ifo le au manga e luku po ai, mauto ifo e au au. Le angar tau nuunga malumana, i le tau sanga le ai. E tofu ai tu mano i lima sultasi o sanga, mai lei. I le tau to e mei i sere mai lei tatou. A le wa amata mo mua tatou usu lua lea. E a ona tuku ai lava le mai lei, ora no vingi. A opo ma tatou, o le mai lei le abatu, o le mai lei lava o to. Ai o manatu e te tau no to Filifilia le lei le whapipi ina, ma le vainga. O nemu muri, ia, o la matua tele le tamau ainga o mea tau ano, man fasi. Wai e ngā tia nai tō sisila i ata e na watu i rungo. Tele tau mawha tau ano man fasi le amau. I tū langa o le wha pueina, ia le wha tama ia. O mea na auto. E le se me to e apatu le malo a mea se situ langa le ai. Wa me mo me mai le aso me uma aka martu tu malo martu. Pau al me le la mo tuai ni tanga le o tato na le fatasi. Ya Faasaienisi ia se leo. E lo tato tu malo pe lo to lo mo atu. Falelatai Samatau Anoamaa Sisifo Safata Sisifo Siumu Falealili Sisifo me Falease'ela. Ya, o te loa tatou whātama o woni, ma vela amataina o tō tatou Polokalame. Le alomo atu e le tatou tanga luenga le aso tatou te amataina. O i fo sui o tanga luenga lo i nei, le stala lo ia tatou. Ia mo me whenga luenga ni nai tō Sifia, me whenga luenga tatou maro, tatou umana, tauna pui ma vai leima ia e manatua. Olo ia le situ malo e whaawau i Sabat, e wa ai Falelatai, e wa tiro Falelatai tu langa e. E umatatou, ai whaasosoro pēr le tutau ino mai lei, Excellency, High Commissioner of Australia, the High Commissioner of New Zealand, I wish on behalf of our government, Prime Minister and Cabinet to convey our sincere appreciation for your continuous support for our sector, agriculture and fishery and mainly stock. These traps will be very helpful to our farmers as we are here today before the members of Parliament of the 6th constituency that are selected to install and also to perform all these big traps. Big traps has become one of the major problems now that destroy all our crops, our vegetables, and all our fruits and many others. So I wish to convey our word of thanks and gratitude for your continued support. We now only have 32, and we are looking for 50 more, so that each constituency will have each trap for each constituency. So I just leave it to your good hand, and I appreciate in advance your continuous support so that each constituency will have trap for each. The plan behind that is that we don't leave rooms for these feral pigs to move, so that we are going to implement traps all over, so that they know where else to go. We only wish they all want to go inside the traps. I won't promise, but I'll make sure I'll supply you a feral pig meat for the both of you for our first trap, maybe Falelatai and Samatau and Siumu. They hear me loud and clear today that they will provide a nice meat, bush meat, so that you can taste how much value for our project this month. So may God bless you abundantly, and looking forward for your continued support, not only for these feral pig traps,
but for many others in future. God bless you all. Pero may start off at Patsy for them. Wala hatula manoy piso. Ofisa o terreno del pule ya palau, cetasi ko pule fa bai mai sabai. Ya, wasamo mai palau. O ia lela na fa mai fa so ina o tatou mai lei. Ya mai li pochi mai ya te mi uno piso o ai fai pule le stai to no. Ya, o lo tatou fatasi ko i mele pe mai alsa, o ia le kasi ne tamari tatou fo i para ku tonga. Kalau tahu sama ina ia tatou mai lei amatai ele whamarina fo ele sungai Safata mas kama tua ya ele fo na sa ele yo mai se mit po ia te wana o wat o amni fo mai ta mai ia te o la sa fale na ya pa tai ko na uso na ona sa ia ile ya alo ko mai ele tu por te ni aso o lau ila mima, tatou mafutanga ni aso, o te mai sta na lamu. E se poi au tō whiunga ni whai pule, ka awhatairo tō wafio mai. A unga marwha mai poe, tālo atu pēa, tātou ngā lue whatasi. Tātou ngā lue whatasi. O le auna lava, o le servicing, o nei tātou Itumalo. Ia, manuia le lo Samoa, sunga whawhengi taulangi, e me se whoi pa ia maru maru, se tātou tino. Mama pule in tama te nane le ro se tatou tunu me se fo il tatou o mix fa fotua fa malo con sa le tatou fono le ima o mai tatou fono le mo lima sim tanto o mai tatou te moli mau me le o te tatalo te fo tatou ko mix yo to mo mutai le tatou na ne va ai po fere a mai Itumalo yo te tatalo te fo ole maenga na tatou na no le asiasi tatou o matatu le lei tatou Poloketi lei o alfa Aso Lulu na luma o fo mai le tō le aso na bia le Tapua'i na se tatou tro e me se foi le mai mo mai Samoa i Samonei ia e me se tu le wa tatou mo mawina le aso taua sa tatou tau fe talo mai e fa tai le tō tonu no le so Ya, na toe, o le tūna whawhtai tere lava, lau whana minister, tu se whoi mana sa mga tū, o tūna lava leo whawhama marina, o whawhama moile, ia le tātou, au whio o whakapotpot, o langa unma o le tātou whawhama moile so. I le whamaloina lava, e na ia tua, i le alofa, tu lai, e na se whoi, i le whawhama moile, ma lo Australia, ma Musila tu sai mertato fa mamma so ne lei I fa watu la banone it's a fai fu so manga so yo le hai kusina Musila is foi Australia ila to tatu paanga leo mertau au so swani ile fa fita au yo tatu fernai. This is a golden opportunity I call upon to the High Commissioner of Australia to have his speech. Thank you. Good morning, everyone. Good morning. Honourable Minister Lovely, thank you so much for your kind words, Minister Lefaga, Polataivao, Schmidt, Minister of Agriculture and Fisheries. Thank you. Thank you. Honourable Minister, thank you. To my colleagues as well, distinguished guests, associate ministers, Anoamaa herself, Minister for Sports, and of course to my dear colleague from the New Zealand High Commission, in particular thanks to you for your kind translations. Might I start with acknowledgements of the Minister's words. Minister, thank you so much for your warm remarks. And can I say as well, while I've got a lot to learn in Samoan,
I'm deeply in awe of the Minister's oratory ability, and perhaps I need an oratory speaker, an oratory chief here to speak for me. I've got a lot to learn, but from what I understand of your speech, I'm very supportive of the sentiments you expressed, and also very supportive of locally led development from Australia's point of view, and I think the same is true for New Zealand. We love to see a government and a people who know exactly what they want. Australia and New Zealand are here to support your goals and your objectives. If that's with technical expertise from outside of the country, then so be it. But as often as not, I think you are the people who know best what it is that you need. You know the agricultural problems that you face. The Ministry of Agriculture is clear on those problems, and we've heard those as well through research through the Market Development Facility, and it's very clear that you've identified this problem that you want support with, and where it's funding and technology that is needed, then that's something that we're only too happy to provide. I won't make promises about 50 more traps, Minister, but I can say I'm very much looking forward to an MEAITUAOLŌ poo MAILEI at some stage soon, and I wish you very much success with using these traps. I won't speak for long, ladies and gentlemen, but can I say talofa, thank you very much for the opportunity to speak on behalf of the Australian Government today. Congratulations to the Minister and the SROS. We're very grateful for this collaborative approach, but particularly for you, it is wonderful to see this level of participation, and both from members of Parliament and representatives from districts. It's clearly a problem that is affecting the lives of people in the districts, and I can tell that by the attendance here today. The statistics I have seen suggest that 94% of Samoan households reported growing crops or raising livestock. That's an extraordinary figure. You know, even as a percentage of GDP, I understand agriculture is 10% of Samoa's GDP, but there's a big gap between those figures, 10% and 94%. So obviously, if there are 94% of households involved in agriculture, it means it's critical to food security, to people's lives and livelihoods, and a lot of it's not necessarily being traded, but is being consumed. So any problem that affects people's food security and livelihoods is really clearly an important one. And as I said, feral pigs, it's one of the most consistent topics that we have heard raised through the Australian High Commission's engagement here in Samoa, both from the Minister himself, through regional programs that we jointly fund with New Zealand, MDF and Farmer Plus, through direct community grants that the Australian High Commission provides. Agriculture and feral pigs in particular are one of the issues on which farmers are seeking sustainable solutions. I'm told that through MDF field research in 2023, we heard that pigs are primarily damaging root crops. I imagine this is what the Minister was saying in Samoa, but the taro is really the critical, both a critical crop in Samoan culture, as well as the crop that is primarily being damaged by feral pigs. Of course, any time that pigs are going through eating your crops, that's going to be a huge disincentive to agricultural investment. I just wanted to touch briefly on the ways that Australia is supporting agriculture in Samoa through supply of climate-resistant taro planting material, expertise to local farmer organisations to improve productive and sustainable taro cropping systems, providing solar lights to vulnerable farmers across Upolu and Safata, and of course through supporting and strengthening of Samoa's biosecurity systems, with hope that we'll be able to reopen market access pathways for fresh taro into Australia. So on the basis of that research that's been done to date, it is terrific that MDF has now implemented, together with SROS, this multi-step research-based intervention. Let's see how the research goes, but I think we're all very hopeful that it will deliver the results that you want it to deliver. As you say, Minister, of corralling the pigs and leaving them nowhere to hide.
that's why Australia, and I'm sure New Zealand as well, we're very, very pleased to be collaborating with New Zealand on this project. That's why we're pleased to support the Government of Samoa's efforts in this regard. It's not only addressing the issue of feral pigs, but trialling preventative management measures that are grounded in the realities of everyday Samoans' lives. Thank you very much for the opportunity to speak today. Very honoured to be here for the official distribution of these pig rig traps. I'm looking forward to seeing how they work, and I'm very confident that these resources, together with the support from SROS and the Ministry of Agriculture and Fisheries, will enhance Samoa's efforts in promoting sustainable production of agricultural products. Thank you very much. Thank you very much, Robinson, for your kind remarks and speech. I think the crowd here, honourable ministers, heard you loud and clear that another 50 trucks will be arriving before the end of this year. Thank you very much for that. There are some few items on our program. Inai waenga tatou Polokalame o lesa ia te lo leo Samoa Mandino lava da formal minister tulanga iai Itumalo whakuna na Filifilia e amataina tu sai na tatou whamoi le vo Samoa Mandino le formal minister i aulape MEAITUAOLŌ tulanga foi mana mia ai ele tatou malu e fatasi ni awalawa ni afia se soifua i le tulanga i tatou whamoi nei i ona natu lea se lamona i olo whaifoi mawao ai atu i whafo i le tulanga i le tatou tau mea lea i o lea tatou laa lolo i tatou Mea pitia lea o pau langa o Aso lea e poto e Falelatai o Itumalo lau tongia leo sa vai Faasaienisi tasi lua toru whalima nanga e maunga tasi lua toru sa lenga mawai singano sa tupaitea ma palau i tasi lua nanga i whamaunga tasi lua toru o mai tatou whasisilanga nei tau atu tatou mtanga lenga i leso lua o le vai aso fo e Faia i fo i tatou mawhtanga whapene ia maamata i loa le tatou Polokalame muswai a le so le usanga atu fiso a mai a po atu langa le la fatino ni tatou atu role le lo vela wa iai ia tatou demonstration e ta ua lava le psip o le nei le tatou tama whanau le alo pari i lea Filifilia le itu langa ia ma le ko i le tatou organization ta ua le psip ma le aso le whape o atu wai tanga luenga i tua Itumalo o le aso lana e lapa i taini mo o tau ma tatou o manga ia ma whapiina a le so na o tatou ma taitu o titiro le awala pe whape fōringa e se me whai ke waises ia aina ma whape na atu le la whai tatou Polokalame le whai lolo wai tau a whai lo i isi tau me toe me roi tatou tau muftanga tatou tau me whasol fiso Natule to Vasilisa mtalanga usa nole te minister I o after ona me tumalona le bolo to real tatuis ia mo mokte sa fai e la lona watu se tala tino fano tulanga ia le lo wa ma foni me wama le wa tam fai to e fa ko tatu Polokalame da na solo mai tatu tam tanga ke foi le final Fai lawan Tufatufaina mafutanga I lo o pe a fai tatou demonstration ia ona tatou fai ua lawa le lale o ma tatou lima fatou fa na tu foi o lo e fuafuanga ma fai wa tofo le nei asa na tu le ni te o mea tatou whamomoe mea no ti ai nisi whamomoe taua ia le whasisilanga leo leo tau te awai pe o le Samoa le whangan minister ia o ieri sungi a Glen o ia o le alo pali ia o ia o a whaia le tatou whateitainga
ia mo le whauti ino le tātou mai le pua'a se i tulolu ngana.